Inverness, Inbhir mar a bhís ag muintir in a-mach. Baile, the city in which I was brought up. Baile, agus Baile na Gàidhlig, the capital of the Highlands. Baile na Gàidhlig, agus MacIlleathain san imig bliana. Sé baile mór a haun, ach baile mór a ha beag, ma hasib cumthúg sin. Bhá enamachug, mar an baile mór is mór a bheit fast an an Alba ag toiseach na líon seo. At the beginning of this century, ag toiseach na líon seo. As cities go, it is small, but nice things come in small packages. Jo, dit cyn motion. Nisje hanater yn gael coltoch rhwm hyn. Socair, daoine, glé anya ferricach, very rarely angered, glé anya ferricach. Agus mar is triche, bhí sin a fhèin ad nabian. We generally get on with our neighbours. A fhèin ad nabian. Ach a bhfuil sin fhír san baile mór Gàidhlig, is cínteach go bhfuil. Surely me gyda yn tyfer ha Inverness chodoil, sé go bhfuil táirgeoine seo a hánig a cùisean Gàidhlig, who came from rural communities, a cùisean Gàidhlig. Far bhfuil cleachte di bhí fasce do nabi. Agus, ma ha furoch an cùisean Gàidhlig, chanili sacid cún a bhís fémacid nabi. When you'll need a neighbour, cún a bhís fémacid nabi. Ach, there's always an ach, isn't there? Ha tucalach fallach an seo, a ha callach dìreach in very much against, or a building which kind of flies in the face of being neighbourly. Callach dìreach in sin. Tucalach a ha díomhar, secret, díomhar, agus a ruchgach lín nuair nach ro cùisean nabian itir ré, harmonious, ré. Seo. Níl lána gachgadach go haun. April Fool's Day. Lána gachgadach? I bhfuil sibh a taring asam. Pulling my leg, a taring asam. They're always having a joke at my expense. Chanil Calum knoch. Agus helicopter? Eentje nog, ach, nionach. A mound and a helicopter. Ah, feinig mi ganetsin. Gafan leisgal. Ah, a bhíchel, an abi, stu héine haun. Tjit a chor. Còmhnaidh. Cainig mar a thuirst mi gyda baile mór beag haun in Inverness? Well, sé carriage teolich, a family friend. Carriage teolich haun a Michael, agus saun le ahar a han táte íangantach seo. So, full disclosure, this amazing place belongs to a family friend. Michael's dad, Ian. Well, a bhíchel, Inchgo tuliuch minacha seo. So chain tucalach seo hucail an 1933 bhí a chhlacaigh tron darna cocaigh far an ránáte a dhéan in a dúnsaí nucleasach biolach agus chemicach. Agus cyfiad neach a bheith furoch as an tucalach ag an am? Am san tucalach bhí cerit neach a furoch as a gopur, fichid a gopur as fichid a cattle. Cimar a chain seomar seo a chleachcaigh? So sin seomar blár ha seo. Seo far a bheith na bornach a tuairse fiosrachuigh bhá fat Alba as sasin, as Hyundai sin go fiosrachuigh go burin na bunker in eile chhlaachcaigh. Cimar a hánig an bunker gan teol chacad sa maha? An 2009 cheannach mahara van Corla. Cha siimplí dí sin? Cha siimplí dí sin. Wow, íontach. Han teolach in dúr osclach mar haid tasci ach feirtí daoine teol in drásta sa ríist laich in sánichtje san súla horst Michael. Ach, Elisakit, a bunker isn't meant to be easy to get into, except golfing bunkers, which I find very easy to get into. Ach, vacation sin gulaile. Inverness, Appalachia. Maybe there is a darker side to the city, but the people here are so friendly and neighbourly. And remember, saunin aum a chruatil I ganicher na karstjen. A chamavia rash. And slip into the local dialect. How are you doing? No bad yourself. Ach, you're seeing it. Thanks for asking. Aye, right enough. Aye, chadjin sin a chúis a zönish napian.
Joy, cumas orstanapi.